Nakon osvajanja bronce u Kataru, nogometna reprezentacija Hrvatske večeras kreće kvalifikacije za Euro 2024. Izabranici Zlatka Dalića ne samo da su favoriti u ovoj utakmici, već im se u ovoj relativno laganoj skupini logično daje i najviše šanse za direktan prolazak. Svi vatreni su na okupu predvođeni Lukom Modrićem, pa pobjeda protiv Velsa ne bi trebala doći u pitanje. Velšani su trenutačno 28. reprezentacija svijeta sa tendencijom pada i veoma loših rezultata. Osvojili su samo bod u Kataru, te sa 5 poraza ispali iz elitne skupine Lige nacija. Pored toga, od reprezentacije su se oprostila 2 ponajbolje igrača, Bale i Allen, dok večeras zbog povreda neće igrati još 3 ključna igrača. Stadion Poljud u Splitu rasprodan je za samo nekoliko sati, pa se pred 30.000 navijača očekuje spektakl i nova pobjeda Hrvatske. Utakmica Hrvatska-Vels počinje u 20:45, možete ju gledati u direktnom prijenosu na ovim kanalima. U Hrvatskoj na Novoj TV, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji na Areni Sport 1, u Srbiji na Areni Sport 3 Premium, te u Sloveniji na Sport klubu 1. Evo još nekih kanala širom svijeta na kojima možete gledati utakmicu Hrvatska-Vels.